yo nabagambira nyowe nyomuchapi ndi very serious kuronda kasenti ndi director wa serious driving school hano yo mu Rurembo Rwambara twegeso kuvuga motoka nimpereza permit nindunyuwinga ninteka mu kiraso mu permit kandi ninye director ekikumanyisa ngu twaba tukolise chance ejo tukabasa kukolesa amana guranga twire tukigine mazima ranga naza kutwomuji. NKORE Media TV, thank you so much for loving us. Mwe bazima kutsharinga hamwe no kutusubscribinga. Mazina ndi Joana nabakira erizoba nino mujenyi katugambire amazina geye ne cyamureta mujenyi nakwakira. Ruhanga Nyebembera ahataringanile oharinganize hendagura enyigize miringa nempimbiza byama uzihirimbule mukabiri. Thank you so much NKORE Media. Nibanyeta Serious Baleche Baker. I'm apostle by calling and I'm a senior pastor of Arise and Shine Christian Ministries here in Mbalala after BSU. Aiba kweta Bulemba 1. And for the grace of God, I'm a musician in the name of Jesus. Okay. Yeah. Oriyo mburizi, ori pastor, atoriyo mweshongozi. Yes. Na kwakira buzima. Okay, ninye nakira. Okay. Aha, pastor. Na katubanze na okubu katubanze na music. Oyine chiwanjira chimwineyo tinkumanya niki. Wow, walita waka. Abari ya NKORE Media, NKORE TV, ba boss bita bakundwa. Nimwe ba boss mwamtaro tituro. Nambwenu musubscribinge, musharinge, mulikinge ngabulijo. Mbwenu ebiro bitano okwa katano omwaka ogu shamunana zihangwe cyatogota nituza kuba twine mega live concert of Nyebembera song. Okay. Ntuza kuba turi aha Silver Theater umurembo rwitu Rwambara mwije turi akasente kitu. Okay. Yeah. Okay. Wagiro yo mweshongozo ine byeshongoro binga. Hati nyine byeshongoro 12 bya gospel. Yeah. Okay. Wamara mubwire ki omukweshongoro ebyo bye music ya gospel. Okweshongora na mare myaka mukaga weba eina hisya omukutera muziki. Okay. Yeah. Ni cyeshongoro ki cyo yeshongwiro kahura ntoka kite. Mbwene cyeshongoro cya Nyebembera cyo kibire kali nko mubazi gwe byasha ahabwo kuba kitambwire n'abankore media n'inchimani mu kikunda ecyeshongoro cyo kiri ya TV ni kigendo misho cyambukire cyantanga no mu majuga abajungu ecyeshongoro cya Nyebembera ahataringanire oharinganize necyeshongoro kironje munonga kandi neshara. Okay. Abo kuba necyandikirwe kiryo muri Isaye shurana n'itanu na jati ndiya kwebembera ahataringanire mparinganize mpenda gurengigize miringa nempimbize byoma papa nzihirimbure mukabiri. Amen. Hey. Yes. Okay. Hati iwe nko mweshongozi wa gospel. Ni buhabuziki bwo kwa omwana ari kweshongora wa gospel noreba abana ni bataho mu gospel ari ku expecting a sente not knowing that gospel no buhereza ministry. So ayeshongora byeshongoro bishatu bina areba bitakora bitareta sente abanda rugamu rekera okweshongora abandi baturebire bazo musacyuro mu byeshongoro bitu biri ate byensi ka iwe nko mweshongozi ate nkapasta konka munonga nko mweshongozi we yahamire ni advice ki yokha omweshongozi wa gospel. Okona akugambira ni banyeta poso serious oha serious hati wabo tari serious amazima genyini nogwa noremerwa manda ekikomasa ngo waba nonda kuzumura mukama ringa kuza kweshongora ebyeshongoro bya gospel nibyenda kuba serious okagendo maririre kandi nabwo Bible netugambira ngo tari kwikiriza tari kubasa kushemeza Ruhanga. So why jo mukweshongora ebyeshongoro bya gospel otabara sente
we barobohereza okusinga sente then wanonde sente ugenda okorese mikono abeshongozi bagira nti watandika kweshongora nikiba kitakwenda bakureberebe no wamuvalue so takaza hari yakose bicyori nabwe yaza hari yakose bicyori brand neba yafa pastor tukikirize ati nyowe side yanje echo ndi kucikirize one okushanga brand yawe ojwireje onyirire otine mu 20 nabwe brand ejo nebe fire ekabire nangwe buzire nabaziki nahobwe orugaho otambuze mahuri otungaye 15 zawe echa kandi ababa kugira ngo brand yawe yakufa tokuzowe yakakwe mitwali 10 tokuzowe akakwe byo kurya ariyo nakuwana wana ngo VIP oryo munene rero niyo wagara wazo munju wabura kuza gukora enjara yakunozi ya Joana shohora kwa kuryo kushubura amakara ugashubure kwaba kuryo kutambuza obunyobwa butambuze ronde dodo entura amahuri kose bicori asigiri nyowe nkose aye bicoro muri mbarra hariya street nkani nyose bicori nkosa hone nkoko nashubwira amakara kandi ubwo muri mbarra mukija munendere njire silipa zitakushana okija munendero riyo mweshongozi wa gospel ningo kabota katanchire kweshongora manyariya ni brand nicyo turiyo ntugamba ndiyo nyenda kumanyisa ngo nobiyo kubera brand echawe nicyo kirakutambire jendo yekorera kasente kawe omumuringo gona leka kweto mu umurengo rw'amani Yesu witu niwo wamani mbweno basa gukora okoresenga reze ziranga kwire ugire sente kandi obwe nobo wamani kusingana no kugumumuka kunkotinemo nyoni mbahabura banywani banje Asumani na nabachari banje basirebu go and work. Okay. Aha. Pastor. Katugaruke yo hati omu party ya pastor because oyine mirimo ebiri. Ori pastor atoriyo mweshongozi. Ashemerire gukora okwiyawo endiganizo zine kora ki kubakorerera zikabaretera sente. What's your take on that? On my side I can say no. Bibiri negamba nguni yaha omugisha emirimo y'emikono yanyu mbwenu wabo uriyo murisa 1 no manya kushaba number 2 uri no mugisha gwa Ruhanga mbwenu hati wacongeraho gukora nikiza kugira amani nyowe ni nkundo murisa ningo muhereza wa Ruhanga ngo gendo kore haza Ruhanga to mugisha aha mirimo yawe nanye serious uriyo nabagambira ndiyo muchapi ndi very serious kuronda kasenti ndi director wa serious driving school hanu yo mu Rembo Rwambara twegeso kuvuga motoka nimpereza permit nindunyuwinga ninteka mu kiraso mu permit kandi ninye director ekikumanyisa ngu twaba tukolise chance ejo tukabasa kukolesa mana guranga twire tukigine mazima Ruhanga naza kutwomuji Amen. Yeah, let us go and work. Okay. Yeah. Aha, Pastor Serious. Yes. Ninyenda ohabureho omwana wo mushiki, omwana wo mwojo, no murokora ryokwe hantwaza yo murokore omubantu. Aha, waleta plan. So omurokore ninga show omwana wo murokore ninga si eminyeto. Waba nondangu ojunweje 1 yechurezi ahansi yo mukono gwa Ruhanga okwetungura ni kibi Bibone tugambira ngo ryetungura ari yakubandika ngukonka ko muri yechureza mukama Ruhanga wanyu ari yabatungura echa kandi Bibone gira ngo koryoro ori yari birungiriye ensi ngukandi kumuri gangara muri yari bwarara ndiyo ningabani wori Ankole Media okwecureza hansi okwetwaramu orihambo okwabante kitinisa okwarange kitinisa okutungana time yo kushaba mana ndiyo ningambana ba media nimbareba bachari banje ekanisa obwire timuchi unebwire bwe kanisa
ninyenda mu rugaha mwirukange mugaruko mu makanisa wabo uryo musiramu gendo mu busiramu wabo uryo munyakaturiki za kereziya wabo uryo wa Church of Uganda za Church of Uganda wabo uryo murokore zo mu kanisa mugende muhe kanisa muhamaramizo obwire echa kande minyeto mutandike mukore ibintu by'amani why not eminyeto mukore bibashwe nkuru banyu batarakoziri aha Asumani dadi wawe na nashwe nkuru wawe emotoka yibataravugiri gendo givuge akitwaro mu izine of course ebintu by'obwenge ebizimbe by'amani mukamaranga na mwesigwa 12 mukamaranga kagamba nanyu munsi yo mwoyo ngwe by'amani byona nibizakorwe minyeto. So iwo munyeto changu hikuba director wa company iwo munyeto changu himunonga okutandika hishomero omunyeto changu himunonga okutandika hekanisa hati Joana ukaba pastor tuzo wa pastor Joana yeah it is possible changu himunonga okushanga Asumani ariwe director w'ekibanda cyo kuguza motoka hari namantsima DM Swaga demuswaga kaine vision nkanstama nawe nganira nawe oguboya kaine vision akareba hare munonga niho yatandikireji media mpora konkati noreba followers noreba subscribers abantu bingi nibatukunda munonga kandi mwongere ko likinga no subscribinga no sharinga amazima genyini eminyeto nimba habura mugende mukore ebyabo wanyu batarakozire Amen. By'amani abo kuba Ruhanga abahiro muki. Amina. Okay, pastor. Yeah. Kigambo kimwe bibiri hari concert yawe abantu obendeze no kwijaje omu concert izobe eriyo rwakangayi orwa Sunday. Bueno bantu mwe mbakwate mikono nesikati n'amaguru ningana n'umutwe. Hey, na nishoki. Mbwenu bene tata abakundwa ninyenda kubeta umuringo go mutano ebiro bitano okwa katano shamunana zihangu eraberi sande mwijana silvasiye to mu rurembo rwitu rwambara tuchigutura bubu omumani minji munonga nituza kutela live music lukoba kurukoba. Amina. Ninza kubeshongoro ebyeshongoro byanje byona kandi kirungi abeshongozi ba Western Uganda bona nibaza kuba bariya abeshongozi kuruga Kampala nabo nibaza kwijana nabo nibakuba bariya cause I'm anointed kama simu. So abeshongozi nibaza kubakoraje mwije mutu supporting nabeshengereza bambi turontuguro mwanya gwe kanisa hano ya church yitu mukama katugirire mbabazijo twagura umwanya gwa miliyoni 16 twasime mbabazi. Amen. Mwono hati ya tufunira ogundo mwanya gwa miliyoni 30 ntwenda komeka hishomero diye kanisa abantu bakagumana ibijani basomera utokamanyo mwana wawe akayije shomera haho tumuhereza basari. Amen. Mwana ninyenda kubasaba mwije abakuru kutahamu nisiri njo mutwarugumu VIP nkaba Joana mtware ebiri bitubwiwo jo chebiri gayi tukiriwe chebiri ba Asumani banywani banje emtware 5 VIP emtwara 25 family table emtwara 50 silver table nkeje yaba DM Swaga ba director a million nemwe gold table ninyenda kubamanyisa ngo tutebenkanisize je kintu iwe sebo ija out tunyumirwe omuri Yesu mwebari. Amina. Pastor abantu basibure obahene na kamba sibure kandi abari hare nonda kusupportinga ninga no basobutija konkano joti serious beka pastor witu nakureba twakukunda nonda kusupportinga rabira simeji 0 munana muka 0 munana mukaga mukaga munana 0707 867768 that is Airtel 0 mwenda ishatu mwenda musanju ishatu 02 0789 397 302
ejo ni MTN amazina ne leta atkwase Jenna kandi wasindikaho any support ninza kujakira nkushabire no mugisha mu izina lya Yesu. Amina. Okay, Nkole Media TV yabali omusumba serious. Yeah, serious Baker. Okay, serious Baker. Mutayi wanje otarugaho Nkole Media TV yongera subscribinga or sharing. God bless you and thank you so much for watching. Bye bye. Selecta, kuluta ninga kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.